Obulala ngenkemba, ufa ngenkemba. Lahlala-ke ibhulethi enyameni kowami ubaba uZulu, uMageba. Yawa madoda impandla yaqethuka indoda endala, wawa umuthi omkhulu. Lapho ekhaya-ke inyoni eyibikezela isifo bese idlulile zawukekela umuzi, zawudilaya. Ngicela ukukutshela ukuthi uZulu ubengeve muhle ebhokisini, bengathi uzovuka akhulume. Emva kwey'nsuku eziyisikhombisa simngcwabile ubaba, ummeli wakhe-ke wasibiza wasicela ukuthi sihlangane njengamadodakazi kaZulu kuzofundwa phela ifa lakhe ubaba. Ake laphayana-ke mangabe sihleli kwakhona usisi wethu omdala uJackie M. uJackie M ulo muntu lo onothando lo sisi bakhe, angabeka ngisho neyakhe impilo engcupheni ukuze asindise eyosisi bakhe. Uyilo muntu-ke okwaziyo ukunegotiate. Uyabona ngisho noma kuthiwa umbala umnyama uyakwazi ukuconvince athi no, lo mbala lo umhlophe, uze umkholwe ekubeni umbala uyawubona ukuthi umbala umnyama. uJackie M akabulali muntu, kodwa mangabe sesimweni sokuthi kumele aprotecte osisi bakhe uyasucuza. Mase kuba khona unumber 2, unumber 2 uReloaded. uReloaded-ke iyona injini yomndeni. Uyena ubaba wayemthemba ngokuthi ukuthatha iy'nqumo. uReloaded-ke uhlakaniphile, usmart for the streets. Aphinde futhi abe nolaka, abe ingangamela, akasabi ukusucuza, akanalo uvalo. Into ekuthiwa uvalo nje into angayazi. uReloaded-ke loyo. Mase kuba khona unumber 3. unumber 3 uQueen H. uQueen H-ke akanamsebenzi nalento ekuthiwa ukucabanga. Akakuphiwanga vele ukucabanga, yena akahlakaniphanga, kodwa uphiwe isibindi. Uyile ntombazane ekwazi ukukhipha inhliziyo kumuntu ngesandla sayo, umuntu ephila. Ile ntombazane edwengulayo engasabi lutho. Kodwa ekucabangeni mncane kakhulu, amazinga akhe okucabanga mancane. Uthanda-ke yena-ke ama-indigenous plants. Uyabona intelezi uyayazi ukuthi igunjwaphi, umuthi othize uyawazi ukuthi ugunjwa kuphi. Mase-ke futhi aba nepassion yobudokotela ukuthi umuntu mangabe edutshuliwe uyena okhipha iy'nhlamvu, uyena othunga abanye abantu. Njalo nje ugeli lo, yabona igazi, yabona limenza nje kube nalo mfutho, abe nomfutho engathi nje angabulala umuntu, unequnga. Mase kuba khona unumber 4, unumber 4 uTopholax. Uyimember ye-LGBTQ. uTopholax-ke yena akabhiliveli ekubeni aggressive ukuthi sekumele uhambe uyodubula abantu, ushaya abantu ngey'nqindi. However naye ujimile. Yena ubhilivela ekubashayeni abantu ngetechnology. Ugudi ngokushaya abantu ngetechnology, ukudubula ngama-drone nani. Aphinde nje enjalo uyi-hacker, ehekha amanye ama-hacker. She's very good ngey'nto ey'njengalezo. Ukwazi ukuhekha wonke amakhamera ayo yonke indawo nje. Very very good when it comes to i-information technology. Mase kuba khona-ke mina uNana uThumbu wakoZulu. Kahle kahle mina ngizalo uReloaded, kodwa uReloaded ekungizaleni kwakhe wangifaka emgqomeni, and then kanti ubaba uyabona wangikhipha, wangikhulisa. And mina ngikhula nje ngazi ukuthi ngiyingane kababa, kanti cha ngizalo uReloaded, naye uReloaded akazi ukuthi ngikhona. Sho ukuthi mina kahle kahle ngi-obsessed ngama-drone, like ngihlakaniphile nami ngifana naye uma wami ukuthi ngiyi-engineer lomndeni, nginamacebo, ngihlakaniphile kakhulu, but I am obsessed ngokwakha iy'khali zama-drone. Ngiphinde futhi ngifane naye uTopholax ukuthi I am a hacker yama-hacker, ukuthi nje when it comes to i-computer ngi-very very very sharp. Afike-ke ummeli ukuthi azofunda ifa likababa. Mangabe ummeli eqala elifunda lelifa, wasitshela ukuthi ubaba uthi kune-safe thizeni, ndawana thizeni. Uzofuna ukuthi sihambe siyokoyintshontsha, wonke ama-instructions siyowathola phakathi kule safe. Ayike mangabe isafe sesiyintshontshile, kwakuhambe uQueen H ehambe noReloaded. Mangabe isafe isintshontshiwe-ke, uQueen H noReloaded laphayana bayathola ukuthi isafe ayivulwa ngokhiye
ile safe le evulwa ngechip, ngisho noma thi uyazama ukuyigqekeza angeke igqekezeke. Sho ukuthi mina sinoTopholax sisele ngemuva siyi-backup plan yalethule eyontshontsha. Sesiyazama ke siyagugula ukuthi lo safe ungayigqekeza kanjani, nathi sithole ukuthi no ayigqekezeki, ngisho uyikabha ngani ngegrinder nani awusoze wakwazi ukuthi uyisike. Kodwa ubaba wenziwa yini ukuthi asibekele isafe angasinikezi namahinti ukuthi singawuthola kuphi ukhiye ukuvula, thina soyithola kuphi chip. Kusho uReloaded eshiswa ukudinwa, yabona phela uReloaded akusiyona nje inhlobo enesineke. Aphendule uQueen H athi ingoba phela ubaba wayazi ukuthi uzele amadodakazi asmart azoyithola leyo chip. Ubaba ubengeke anishiye enganishiyelanga iclue. Uyazi ukuthi nihlakaniphile nizoyithola ichip. Sengiyaxoxa-ke ngixoxa noReloaded efonini. Ngiyambuza ukuthi ukhona yini umbhalo obhaliwe lapho kuloso sisefo. Lowo mbhalo mhlawumbe ungasiza ukuthi nje sibe ne-idea yokuthi mhlawumbe singayithola ngakuphi le chip. uReloaded asho ukuthi no, ayikho into ebhaliwe la. Khona into ebhaliwe ngesandla ebhala ukuthi Vola, VOLA, but in abbreviations. Hey, kucace ukuthi kumele sithole ukuthi loma abbreviations akwejiwe ukubona insimbi mangabe uyikwebhile nje ukwebhile phezulu kwento ependiwe wakwebha ngensimbi kwakugejwe ngesandla kongasiyona isifo into esasiphume nayo loso sifo leso. Sesihleli-ke manje ubusuku bonke njengefamily sifuna ukuthola ukuthi lo Vola lo uqonda ukuthini. Ubaba iyiphi ithipho esinikeza yona uVola uqonda ukuthini. Mhlawumbe ungasiza ukuthi sithole le chip yokuvula leya safe. Ayisibheke ebusuku sibheke kukhona mina unana uReloaded. Now uReloaded is very good with the technology. Khona noTopholax siyabheka. uQueen H nje niyazi-ke nani ukuthi bakwetha akaphiwe lapho. Mase kuthi usesethu omdala kwakhona kulungisayo somewhere. Ake sithi bangabe sibheka uTopholax athi yazi une-idea yokuthi mhlambe ungaqonda ukuthini lo Vola lo. Ucabanga ukuthi khona intombazane ayibonayo ubaba la athenga khona isafe. Ubona intombazane enevitiligo ebusweni. And le ntombazane ucabanga ukuthi iqhamuka Outland of Blue Bay. Mase ukuthi ilo eyike wavola angawazi u-A wasegcineni ukuthi uqonda ukuthini. Ayisicabange sonke sibone ukuthi okuyahlangana ngempela le ntombazane enevitiligo iqhamuka Outland yayikhona the day ukuthenga isafety. Mhlawumbe sicabanga ukuthi u-A it's for arm, mhlawumbe i-chip ise-armini yale ntombazane. Njengoba bese ngishilo ukuthi uReloaded iyona engine yomndeni, uyena othatha ama-decisions, i-task yakhe vele leyo to take decisions. Asukumeke asitshele ukuthi isho ukuthi siya e-Outland, siya e-OL, siyobheka lo sisi onevitiligo ukuze sithole i-chip esesandleni sakhe. Ake bakwethu sekuyaguglishwa-ke manje uReloaded uthi ucela sithole ukuthi kukanjani sithini isimo sase-Outland. I-Outland-ke bakwethu ayihlanganisi neBlue Bay. Angisho niyazi ukuthi ezweni laseBuzz SA there is iBlue Bay kuyiyona imain, mase bakhona iWendy. I-Outland-ke iseceleni nje yodwa le ngathi ilahliwe. Ayihlanganisi neBlue Bay, yonke into nje izenzela into zazo. Ayibelongi under Blue Bay. Ine currency yayo, iphila impilo yayo. Shukuthi mangabe bechecka lapha yana bathola ukuthi Outland ibelievela emasikweni, they believe in their own cultures. Achazwe lama culture babelievela kuona. Sifunde njengosisibakaZulu sifunde ngale Outland. uReloaded-ke akhulume athi ucela sivule ama-website, and lama-website kumele kube ngathi kudala abakhona. Sivula ama-website ukuthi we have a very big business, and then siya e-Outland sicela ukuthi sibakhele i-university, but sicela uqala sithole i-feeling about i-Outland so that mangabe senza ama-syllabus ama-syllabus azo-complementa i-Outland, kuba ama-syllabus abazowasebenzisa njengezwe elimele. Izifundo ezosiza zithuthukisa umphakathi, ziede ivalue kumphakathi. Idubuleke imoto isihamba kuyiwa kuphi kuya e-Outland.
Kuhamba bani? Kuhamba uReloaded, uQueen H kanye noVicky M. Mina sinoThofolax sisele ngemuva ukuthi nje sibe i-backup yabo labantu abahambayo. Njengoba behamba bagqoke ama-contact lenses, shukuthi bafake nawazi ama-contact lenses. Lama-contact lenses abo-ke ayavidorize yonke into, aphinde akwazi nokuthi a-collecte i-sound. Ake labantu bahlomile bayingovolo, abahlomileke ngezibhamu, bahlobe ngokuthi siyakwazi ukukhuluma la endlebeni zabo sibatshele something. Bafike-ke osisi bami e-Outland. Mangabe befika laphayana-ke i-Outland ipholile, isizwe esincanyana esihle esisaphila ngenhlonipho, esinokuthula, esingenako ukuxokozela, isizwe esisaphethwe inkosi uGqemane. Mangabe bengena-ke osisi bami laphayana bangena nge-walk yabantu aba-prestigious, yabona, ngeke uzusho ukuthi omama sigebengu labayana, ohunta iy'nkalakatha zey'nxadu. Ake ngicela ukunitshela mangabe bengena odadewethu bafike balungiselwe vele, kukhulunyiwe ebukhosini ukuthi bazofika banikezwe ukudla, banikezwe indawo yokulala, yonke into izoqalwa ukuxoxwa kusasa. Angeke nje baze baphazanyiswe because kuyaziwa ukuthi basuke ekudeni. Lapho-ke ngicela ukunitshela-ke isikhokho sami uQueen H sona sisele ngemuva, sasingena sesigula ukudela sikhalakathela. Angisho hlezi siqalaza ukuthi ikhona yini danger. Bayadla nje osisi ngale, yena ubhizi ngamehlo akhe, ushanela amakamerela, uya-check ukuthi amakamero azolala osisi bakhe a-right, ngabe yonke into imi nge-order na. Kuhlweke ngobusuku bokuqala bekhona laphayana-ke osisi bami e-Outland. Ayike baleleke osisi, wonke umuntu useleleke. uQueen H bakithi isinqadu sami sona asikwazi ukulala, sibhekile eminyango nje, ugadile ukuthi kwenzakalani, uyaqalaza ukuthi ikhiphani, yabona nje ugadile. Ushaya nosikilidi wakhe-ke. uQueen H uyawuthanda-ke usikilidi, ufana naye uReloaded. Abahlukani nosikilidi, into eyodwa, same WhatsApp group. Usasikilida kanjalo, kuqhamuke-ke manje uPrince ozalwa uyena inkosi uGqamane. Shuthi kuqhamuka uPrince Gqamane-ke manje. Mangabe uPrince afika ambuza uNani ukuthi abuze uQueen H ukuthi wenzani ebusuku, awulele ngani. uQueen H ayiphendulele kathi hayi, mangabe ade ngitravel i-long distance ngiyahluleka ukulala ubusuku nje bokuqala bami beyibhedela, especially endaweni engayazi, angikwazi ukulala ngobusuku bokuqala. So ngithi nje angiphume la ngishawe umoya omnandi wakhona lana e-Outland, ngoba umoya wakhona nje uclean, uphefumula impilo. uPrince Gqamane atshengise uQueen H around la e-Outland, yabo, ngaphakathi ePalace ebukhosini, amtshengise, and they had a good time, they were getting along, bahamba kumnandi nje, impilo iyinhle phakathi kwabo bobabili. Kuseke ekseni udadewethu omdala uVicky M, angisho nginitshelile ukuthi she is good in negotiating nje, uyakholweka mangabe ekhuluma. Uyahamba-ke, uhamba naye-ke inkosi uKing Gqamane, bayoba nesidlo sasekuseni. Ngicela ukukutshela ukuthi uKing Gqamane is so passionate ngelizwe lakhe Outland, yabona indlela akhuluma ngayo. Mangabe ekhuluma ngezwe lakhe ngathi ukhuluma ngokudla okudliwayo, yabona, umbone veze lomhlathi, umbone ukuthi uhappy ngempela lo muntu. Ayike uyalichaza-ke ukuthi izwe elibhilivela kumaphi amasiko, and nodadewethu-ke naye asho ukuthi ufuna ukuzothuthukisa lesizwe ukuze kwakhiwe i-university. Bafuna ukugxila kakhulu kubantu besifazane ngoba abantu besifazane baseduze nenhliziyo yethu thina abantu bakoZulu. Okay, anyway, sishintshile-ke isibongo la, asasibona abantu bakoZulu. Asho-ke ukuthi abantu besifazane baseduze nenhliziyo yabo bona ikhampani, because they believe ekuthuthukiseni umuntu wesifazane, ngoba umuntu wesifazane uyawubamba umuzi, uyalakha ikhaya. Kwenzakala konke lokhu, ama-negotiations, uQueen H is having a good time, udla ilife noPrince uGqamane. uQueen H akathandi lokudla ilife, like she's not yet attracted to uPrince Gqamane. She's not attracted to uPrince Gqamane because la ukwimission, yena umsebenzi wakhe ukuthi agade osisi bakhe ukuthi ba safe, yona impilo yakhe leyo. Kodwa osisi bakhe abanye bayamhlohla bathi
angeke wazi mhlawumbe njengoba sikwimishini okuzothola lo muntu sogcine sesimdinga uPrince Gqamane. So just play along wenze ngathi uyamthanda nje uPrince uGqamane. Ake uKing uGqamane abize umeeting for isigodi sonke. Asho ukuthi naba osisi abavela ekhampanini ebizwa kuthiwa iSebastian bakhona lana bazothuthukisa isigodi, bafuna ukuzosakhela inyuvesi. Ngizocela ukuthi mangabe kuukuthi mhlawumbe niyahlangana nabo bayanibuza imibuzo nibaphendule accordingly ngolwazi lenu, ngokungangolwazi lenu. Nibaphendule nibachazisele because njengamanje they are trying to understand ukuthi thina njengesigodi simi kuphi. Hayi kujatshulwe-ke esigodini kushaywe izandla kujatshulelwe intuthuko ezofika nabosisi aba-owner inkampani ebizwa kuthiwa ama-Sebastian. Sebeyaxoxa-ke manje uReloaded kanye naye uVicky M. Baxoxa idaba lokuthi kade sibiziwe isigodi kodwa bazange bambona usisi oneVitiligo ebusweni lokuyena ophethe ichip lapha engalweni yakhe. Aqhamuke neqhinga uReloaded athi yazi ukuthini, hamba uyokhuluma nenkosi uyitshela ukuthi ucela ukuthi u-interviewe bonke abantu besifazane abancane, abantu besifazane nje ucela u-interview abantu besifazane nga-1-1, ungasho ukuthi abancane because lo sisi ubaba akasitshela ukuthi mngakanani, sicela uku-interviewa bonke abantu besifazane. Ake ngempela iqaleke manje meeting, zishe ngo-meeting. Baya-interview abantu besifazane bayafika bakhuluma nge-energy. Abosisi baZulu nje they are just playing along, kufike kushintsha they are playing along as if they are interested in whatever labayishoyo, kanti they are not interested at all. Bona nje bafuna ukubona ukuthi ukhona yini lo neVitiligo usisi. uQueen H wayebhoreke the time e-interviewer labo sisi because bebengafuni osisi bakaZulu ukuthi kube obvious ukuthi uQueen H i-robot or security elibagadile. Naye wangena wa-interviewer abanye osisi, bekabhoreke engathi nje uthi kwaze kwadlalwa ngami, ngihlanganaphi nalento le ngoba mina ngikwazi ukushaya isibhamu. Isincadu phela uQueen H, isincadu seyincadu. Sibona uVicky M uxakekile-ke manje ukuthi kahle lento into esizoyithini because sebebiziwe bonke abantu besifazane esigodini. Akekho lo muntu esifazane simfunayo, akekho, simbone ediniwe ahambe ayongqongqoza ekamereni likaReloaded. Naye uReloaded laphayana webhizi phansi phezulu ecabanga isu. Ake angeneke angena usisi omdala lana uVicky M ahlale phansi naye uReloaded. Sebeyaxoxa kuyakhuluma ukuthi ey'dadewethu lizothina iqhinga, naku ngixakeka, naku ngiphelelwa amasu. Do you think ukuthi lo muntu lo akekho le Outland? Do you think ukuthi lo muntu lo akusiyena le Outland? Do you think ukuthi lapho sasithole wrong leya hint esasitholile ikwetshiwe lapha phezu kwesafe? Athi uReloaded, yazi ukuthini dadewethu, mina ngineplan lokuthi sithole ukuthi lo muntu wakhona la. Abuzeke abuze usisi omdala uVicky M ukuthi lithini iplan lakho uReloaded. Asho uReloaded ukuthi no, ngicabanga ukuthi asisebenzise lona isoka leli uPrince Gqamane, sekuyisona isikhathi sokuthi silisebenzise, sibuze ngalo muntu, simdakise simfake izinto zokuthi akhulume wonke amaqiniso, simbuze ngalo sisi oneVitiligo ukuthi ukuphi, ukhona yini umuntu wakwabanjalo la esigodini. Ngicela ukunitshela ukuthi ebusuku ngalolo langa uQueen H wesethosta phela, ethosta naye uQueen Gqamane lo, umphuzisa into zakhe lezi ekuthiwa kamphuzise zona, umfakele esiphuzweni. Bakithi uPrince Gqamane because wayethathekile uQueen H, wehluleka ngisho nokuyibamba, wayiphuza lezi zinto. OkwaQueen H kusamthesta ukuthi usedakwe ngempela, kumphushele lapha esofeni. Bakithi uPrince Gqamane sethi ngadla ngumfoka baba, kanti akunakudla la. Ba-check ukuthi i-drug isingenile. Ngempela-ke i-drug isingenile. Bambuze ukuthi uphi usisi oneVitiligo. Akaze kube khona usisi oneVitiligo la esigodini. Akhulumeke uPrince Gqamane athi yes ushonile, siqeda ukumngcwaba nje kulona leli viki ngile weekend le nje wanifike nina nje kuLosibili, simngcwabe nje thina ngomgqibelo. So nje u6 feet underground sikhuluma nje. Ibe buhlungu-ke lonto ezwakalayo ke. Osisi bakaZulu bangabe besapholisa kaMaseko ngoba ngelanga elilandelayo bekuzoba ukhisimusi.
bangabe sapholisa Maseko kwathi nje sekumnyama sekuhlwile kuphathi namabili bahamba baye emathuneni akhona la esigodini sika King Qamane eOutland. Bahambe baye emathuneni bafike balibona ithuna elifresh elisanda ngcatshwa futhi libhaliwe ukuthi labani uPrincess banibani. Because lesi silone evithe lakho bekade kuPrincess. Ake ngicela ukukutshela ke baligumbe ithuna baligumbe bakithi bamthola uPrincess bafike bayikhiphe ichip esandleni sakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwaloko emva kokudla uKhisimusi bavalelisa bahamba bejahe ukuyovula lesiya sefo. Mangabe beqeda ukuvula isefo osisi bami sivule uReloaded kanye noJackie M ngale chip bathola ukuthi kunencwadi ithaki yakhona noma icover page ibhala ukuthi page 65. Ayi uReloaded velana kumcacele ukuthi la encwadini kumele avule ukuthi page 65. Mangabe uthi uyawufunda page 65 kuneyinamba angayi understand. Ngiphenduleke mina noThofolax singale angisho ufunda loud leli page siphendule sithina it sounds like GPS coordinates mase kuthi futhi kuphinde kube no line wesibili kulozo inamba kulolo page 66 lo line wesibili ubhalwe uJM wasubhala ukhiye mase kuba futhi no line wesithathu ubhala ukuthi M76 uline wesithathu badideke manje sidideke sonke siyabona ukuthi aba GPS coordinates the first line and then the second one asazi ukuthi athini. Ayike akhulumeke uQhozasi wasekhaya uyena othatha ama decisions iengine yasekhaya uReloaded athi you know what siyahamba siya kulama GPS coordinates lamanye ama details esingawazi ukuthi athini sizowathola phambili ukuthi aqonda ukuthini yabo lo JM noKhiye asasothola phambili mase ukuthi lamanye ama details uM23456 so uthola phambili ukuthi uqonda ukuthini. Ayike osisi bami mangabe befika endaweni la ama coordinates ebatshengisa khona bafica kunomuzi nje omdala olahliwe nje ongenziwa lutho umuzi nje ehliphilizana. Ngicela ukukutshela ukuthi udadewethu uReloaded wesehamba phambili eqhasha efuna ukuyobheka ukuthi kwenzakalani. Usele ngaphandle uQueen H usele ngaphandle uVicky M usisomdala uyacabanga ukuthi engathi lo muzi ngiyawazi lapho uReloaded usengene ngaphakathi wachecka yonke into wastripha yonke into ukuthi ubaba wakhe yini lazama ubatshela yona ufihle ini la wachecka wonke amakhona wachecka yonke indawo wangathola lutho. uQueen H khona la in a distance uyaqalaza uyabheka ukuthi akukho lutho yini engaphazamisa osisi bakhe enga-attacka osisi bakhe. uReloaded ubuza uJackie M kahle ubaba wayesithumelelana uqonda ukuthini Jackie M kusho ukuthini konke lokho athi uJackie M yazi siswami angiqala ukuza la ngiyawukhumbula lo muzi ngiyalikhumbula leligceke it's not my first time ngiza la. Kuvelana engqondweni yaReloaded kuclick athi uyawukhumbula lo JM mase kuba noKhiye eceleni beqonda ukuthi Jackie M is the key uyena ozosolvela yonke le puzzle uyena oKhiye kuyona yonke lento le. Bahlale phansi uReloaded kanye noJackie M khona elinye itafulana laphayana athi uJackie M yazi ngiyalikhumbula leli tafula ngike ngahlala kuleli tafula. Athi uReloaded cabanga ukuthi kwakwenzakalani sitshele sinikeze ikey into esizosesha ngayo ukuthi siseshaphi sisesha ini ahlale usisomdala uVicky M azama ukucabanga ingqondo ibuye athi hayi man benginabo 8 lapho besongcwaba umanga lolo langa besongcwaba umala kwakuzwe emngcwabeni kaMa. Ake kuvelane kubacaceleke manje ukuthi sho ukuthi kumele kubhekwe amathuna shukuthi kunamathuna ala eduzane kumele kubhekwe ithuna likaMawabo shukuthi le number le uM436 shukuthi inamba yethuna likaMa wethu. Ake ngicela ukunitshela ke ukuthi uNana angisho uyawathanda ama drone aflye idrone the entire area. Okay, ama-drone ke unanomina anyway. Ama-drone thina siyakwazi ukuset up ama-coordinates. They fly wherever. We send ama-drones ngespeed esikhulu edlula isecond. Esikhulu
siwaflya wherever in the world. Siyasetha la kwi-computer and then we fly ama-drone. Ake ngiyiflyeke ngempela i-drone laphayana in the surroundings, ngiwabone ngempela amathuna, ngizume in ngilibone nethuna leli elishiwiwe elibhaliwe ku-page number 65. Ayi ngempela-ke ngicela ukunitshela-ke ukuthi osisi bami ebusuku midnight after sebeligumbile lelithuna bafice futhi ibhuku elibhaliwe ku-cover page elibhaliwe ukuthi page 65, another book, same cover page as that one. Ukhona njalo uQueen H ugadile odade wabo ukuthi abamoshwa umuntu, akwenzakali lutho, ugadile in a distance. Useyabuza-ke uVicky M usisomdala athi, uyazi ukuthi shukuthi uma akashonanga mangabe kuwukuthi uma akekho kuleli thuna, because ngelinye ilanga uma banobaba baxabana kakhulu bebanga, angazi ukuthi babebangani. Kwafika imoto yamthatha uma that day, angiphindanga ngambona. After some few months kwase kuthiwa manje sekunomngcwabo kuyongcatshwa uma, kwakugcwele nje abantu bekhala. Ubaba ngiyabuza ukuthi kwenzakalani, abantu bakhalelani. Ubaba angitshela ukuthi kuyongcwatshwa uma. So shukuthi if uma akekho kulethuna leli, shukuthi uma uyaphila, uma akazafe. Ngicela ukunitshela uyakhuluma laphayana usisomdala athi kahle kahle waye ubaba enza yonke lento yezincwadi, wayengasibhaleli ngani kwi-will yonke into ayifunayo ukuthi kuphi. Akhuluma uReloaded ukuthi no, if bekasibhalele kanjalo anyone, cause sinama enemies amaningi, bekangalithola leli file ahamba yothatha whatever ubaba lasibekele kona. Kanti thina ubaba uyazi ukuthi indlela acabanga ngayo siyakwazi ukusheshe siyibambe, siyakwazi ukuyisebenza i-puzzle la sinikeze yona, whatever challenge asinikeze yona, size siyithole ukuthi bekaqonde ukuthini ngalama clues kade sinikeza wona. Ake uReloaded mangabe futhi esewufunda upage 65. Upage 65 ke unama details ke lapho. Uyasho ku page 65 ukuthi bantwana bami khona nginibekele kona. Le nginibekele kona kuyoniphilisa ingunaphakade, kuphilise nina, kuze kuphilise nabazukulu, kuphilise nesizukulwane esilandela abazukulu. Ngizocela ukuthi emva kwalokho kungabe kusaba khona ubugebengu. Omunye nomunye athathe ishare yakhe mase niyahlukana ngokuhlala. Omunye ahamba yohlala kwelinye izwe nomunye ahamba yohlala kwenye ilizwe, because ngiyanazi ukuthi mangabe nihlangene nizobe nihlanganisa i-heist, because I know ukuthi ubugebengu bugijima egazini lenu. Kuchazweke ku page 65 ukuthi kune-tunnel or into ibhanka eyakhiwe underground ekuyikhona la abazothola khona ifa labo. Kunikezwe ama-coordinates la ku-page 65. Mase kuthiwa-ke uJackie M kuphela owaziyo ukuthi bazovula kanjani lapho. uJackie M acabange ukuthi ubaba wayehleze ethi mina mangabe ngimncane ngelinye ilanga le ingalo zenu khona lezonivulela khona. Shukuthi ubaba wasidweba ama-tattoo afanayo la ezandleni, wasifaka ichip ezandleni, wasedweba ama-tattoo ngaphezulu. Sibancane, sikhule sibancane sinama-tattoos afanayo, sifakwe ama-chip ezandleni. Achazeke ubaba ukuthi shukuthi lezandla zethu izona kuphela ezokwazi ukuvula laphayana kule bhanka ayakhile, wasibekela whatever lasibekele khona. Achazeke uJackie M echazela uReloaded uthi no, la ezandleni zethu khona izinto ubaba sifaka zona ama-chip, wasitshela ukuthi liyofika ilanga la ekuyomele sivule khona. Akekho umuntu oyositshela ukuthi sesidinga i-chip, ilanga liyoyicacela ukuthi namhlanje it's the day we need to open lo mnyango ngaloyo chip. Ake kuhanjiwe-ke manje uJackie M noReloaded baya kule ndawo abanikezwe yona ama-coordinates. Ngabe befika kule ndawo la ubaba wabo ebaphointe khona, bafice sekune-building khona. Bangene-ke phakathi oJackie M kule building befuna ukubona usikwenzakalani ngaphakathi. Siphithiphithi, kuyaphuzwa lana kugcwele abantu emakamereni, yonke indawo yibar, angazi i-B&B etshapukile noma yini. Mase kuthi lapho kukhona umedem wakhona, uVas.
UVasi ubhizi ubuka imali yakhe, ubala iy'mali zakhe. Uyayithanda imali uVasi. Ubuka iy'mali zakhe, ubala iy'mali zakhe uVasi. Athi uma ngabe ebuka emakhamereni abone la mantombazane amabili angawajwayele. Sho ukuthi vele uQueen H akangene ey'ndaweni, uhlala buqamama agade ingozi ukuthi kwenzakalani. Ake ngicela ukunitshela athi uVasi uyazuma ini kula mantombazane avelana abone ukuthi la mehlo lawa iy'ngane zami. Ambone vele uVicky M because wahambe senabo 8 years. Athi iy'ngane zami lezi zizofunani labo bastard because mina kwakufana ukuthi ngangidonate iqanda ley'ngane lezi bekwezazulu. Athi bazofunani labo bastard la. Ngicela ukukutshela thumela iy'gebengu zakhe ukuthi ibambe uReloaded kanye noVicky M. Shukuthi angisho odadewethu bagqoka ama-contact lenses ekuyiwona asikepturishelayo yonke into eyenzakala empilweni yabo. Mina sinosofolax sibona ukuthi okay isibhemile sebeboshiwe labantu, sifonela uQueen H ukuthi akaqhele because bazoqalaza eminyango bambambe naye. Maseke sithumele ama-drones ke adubulayo. By that time abantu sabadaka ngomjovo okudaka for 3 days. Ilo mjovo lo usebenzisayo mangabe kuukuthi awushonile kodwa ufuna ukuyongcwatshwa. Ufuna nje ukuthi ube khona eboxini abantu bakukholelwe ukuthi ushonile ngempela. Ayisibashaye lama injections ashawa ama drone manje shaya balahleke phansi ovasi. Hayi ke uReloaded ke uyena owangena lapha kule ndlu le ibhanka eyenziwe ubaba eunderground. Basala ngaphandle uQueen H kanye nosisi wethu omdala uVicky M basala ngaphandle as a background ukuthi bafuna ukubona ukuthi uzohlangabezana nani uReloaded ngaphakathi. If kuukuthi ukhona into ahlangabezana nayo bakwazi ukuthi bamsize. uReloaded mangabe efika lapha ngaphakathi wafica kunegolide eligcwele. Wazi walayitha usikilidi ingenxa yenjabulo. uReloaded injabulo yakhe bengekusibona ismile sakhe, bengasiyena umuntu osmilayo. Bumbona ngokuthi alayitha usigarette ukuthi hayike lo muntu ujabulile ngempela. Cabanga ngoba ubaba wethu wathi singabe sisenza iheist, uReloaded ekhanda lakhe bese kuduma iheist yokuthi lamagolide lawa sizowakhipha kanjani la. After sesudiscoverile umnotho nomcebo ubaba ashiyele wona, osisi bonke badecide ukuthi hayike ake sibuyele ngale enkosini uGqamane ukuze phela uQueen H aphinda abone umuntu wakhe, ngoba uQueen H besethi hayi cha ama feelings asekhona. And osisi bathi akubuyelwe emuva kuyokwakhiwa le nyuvesi ebabekade beyithembisile isigodi sakhona le eOutland. Ngempela ke ngicela ukunitshela ukuthi uQueen H wathi nje uzoqedelela lawo egcine khona naye phela uPrince Gqamane. Guess what? uPrince Gqamane waproposa kuQueen H ukuthi ucela amshade. Bekumnandi ke esigodini sase-Outland, nomndeni ujabulile kanti nomphakathi wase-Outland ujabulile. uQueen H yena ke bekasho ukuthi wathi ubaba asihlukane, mina sengizosala sengiyihlalela lana ke noPrince uGqamane. Family, ngiyabonga ukuthi nisixhase nithenge imovie yethu. Like, we highly appreciate lonke uthando nisinikeza lona nesupport enisinikeza yona. We highly appreciate. Singaba yini ngaphandle kwenu? Uthando lenu family liyazwakala. Mase kuthi okunye ke family, ngicela ukuniwishela uKhisimuzi omuhle, ngiphinde futhi nginiwishele no2025 omuhle. Sisaza yakongena ke manje singene ku2025. Ningakhohlwa ukuthi ibhaze say eyomphakathi izobe isakhona, futhi ke manje sibuya ngeshodi, sibuya ngespeed esikhulu. Mase kuthi okunye ke family, ningakhohlwa ukuthi nihambe niyoqhubeka nibukele iseries yethu ehephenayo lapha on YouTube, iseries eshisa be ebizwa kuthiwa ngabulala ubaba. It's a series about ifamily yama mafia. Right now siku episode 3. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms Buzz SA. Ngithi uKhisimuzi omuhle kuni nonke. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.